Jumapili ngiya mwancho muri bwegeta seni kya Ndizi TV nabwo bwanso bwo mugusino kwigana kwana na ritko leo ndigenderete ko bali toerero kigima na mono genderete kwegokya asoko bwatia emirobero nsigeta seni kya Ndizi TV kirore ritko ne ya Jumapili che tariki emeronko ebere na isato cyumutinyo gatanu narimo mwaka ne wechi bibere na meronko ebere nene na manga genderete korekana mense ya Kenya alinekero toroche abananchi bagenderete kubwatuka ebirengerere babo kubwatukana no wetiwa gusino waka ekura kwa bachumbe kubwatukana n'umuswada bw'ekibesa gose finance bill ase abange bagenderete ko mochia abachumba ne babeta bawaka ekura yogo itaberana owetiwa we finance bill yo nawatayona nigo erache ko baberegetiro abakenya asekeria buna ebinte binge nigo birabe bikomenta maguri kerochinga kechimona abakenya bagenderete go chandika nonya nabo nigo egati abachumbe babete bawaka ekura yogo itaberana owetiwa we finance bill wego babere bakwesokya na uchaka kwegerera asikire batabuna nigo owetiwa we finance bill kuracho konya sokoreta magendero mense ya Kenya nabo igo konya abasaye neritko muraiwense Dr. William Samuel Ruto mokonyo Rigathi Gachagua egatia barabani kurwa serikali ya Kenya kwanza babere bagwikirana imeye county ya Laikipia sensemo ya Nyahururu asomusangrekano bwa masabo cheregere chinse sana nebere chinga kingo kwarigania SMS ya maya erionko manyibuna na raia na kwariganire asenchera ere yowinge endera tunyora sensemo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tunyora wetra Ndizi TV News na biga website ito nabo ogotobwate wetra www.ndizitv.net eri otogendere husanga manke. Evelyn Osero noria tokubwatrana sokone kya chipicha nerio gicha wikera senchira bena nigakorokwa Abigail Nyanchamango kwariganya be kugusanga 90 komwerio ama ichinzo isano na ibere Jumapili ya lero tukuyachaka kurwase county ya Kisii wase nyagetari ya Getembe dispensary kubwatrana ne kanisa ya Adventista ya Kisii New Life abere bakora omuroberi obukoringoria nabo igokobwenia abantu amarwere chingencho au ase enchera ya busabatari wakanira kende yonsi omuroberio obako gochaka benerit kuri lero asora achie koira gorachikwera chitariki emeronke bere na isano nemo achio mutienye yigachinga kyabantu bagenderete kubori wakwena kyabunangwe soke bare iri okonyora obolinko ri naboigo obobwenya kwa maroire yechingencho au Kwa majina naitwa Dr. Nyariki. Mimi ni daktari mmoja wa madaktari wa Kisii County. Mimi ni daktari wa upande wa surgery, general surgery. Na tuko hapa kwa mkutano hii kwa hii siku ya leo na ikiwezekana next weekend on Sunday. Na shughuli ambayo imetuleta hapa kama surgeons ni kuweza kushughulikia magonjwa ya kama ya wale wanaume wako na shida za maji, za kupitisha maji, za prostate, wale wamemea wako na shida ya thyroid, ama shida ya goita, wale wako na shida za hernia, wale wako na shida yote zile inaweza hitaji usaidizi wa operation. Tuko hapa kuweza kuwapa mawaidha na kuwapa pia matibabu na kuwaeleza wale ambao watahitaji huduma wa operation. Tutawahimiza waende katika hospitali ya rufaa ya Kisii Mwancho mugere togoska bosioni go abantu batatu bakagere kubeka byara sogotoka nebinto byoboibi ibe bikagere ko ibwa ko rwasenga omusacho ya masereta Kevin Ndarera nigo boigo abantu abo bakagera bwabete bagotoka nenya sora sekenyorokia oroche wani yogotoka se sub county ya Kenyanya imeye bunge ya bumacho gebarabe county ya Kisii ebinto binde buna chindagera nigo boigo chebete chigotoka asebono bakagerwa abo babete bako bekwa byara bakagere go cyagwe ikiwabo syo bwekegambiro abolitkolia angyo cinga cy'abantu bagenderete kugikiria ebikore byo byabere bikonekiwa ase o ebikirengo ekerengo kego kegima ase ensemeyo nakuburia abo bisabo borendi nakubwatrana na nyumba 10 kwenekia na babere bakubekemero bire mikiranu yo gukora oboibi ase chinsemicho.
Nabire no magoko manu nanyore ibintu bibetwe mutenyi bwerete na binyora rero naraire borere tingwa kirwe simimya ko goshia na moinari orocha orore ibintu byatokire tingo mnya ko chorora nanyone ibintu byane bibeki na bibabangire te nyomba no magoko monene mbwate step erabo ebwana tagotekyu abayiboli barenda abana babo kibatokire na magosa tiga kwegerera omwana genda mutu mumanye ninke kegendererete ko twarangeri guko jamna abagambi twarigereiri twasoire ma twanyorire bituma no bire emesinero amatoke naro abana abaniko batumegete echo yo bakora nganero bagotumeka lakini iko baremete asibako bise bintu ige bintu byatokira abanyane barangeri gu bacha barigererie bintu byabo at least abande batebire bintu byabo mbira egasi yarengo emetungi nera ali chisani njiro emeito nera alia kikoshon kibetiri njira alia bono nabokororanga abantu bayichanire no mwana one mwana entakana ngotara bare n'abantu benyasore muna yatebekanire igobone serikali yachira gokora uchunguzi emanyanga y'ebintu binde bika na magega y'abachumbeko rwasebungenene waka ekura yo muswada bwechibeso mwaka wa 2024 gose finance bill egati y'abachumbe nigo babete ba waka ekura yo goitaberana owetu wa finance bill yiga nabona nigo abakenya bagenderete ko bwatoka ebirengerero babo abamenyi ko rwasebunge nyanyari bari chache county ya Kisii nigema mbyarero baba gusangirekana sensemo ya menyingwa asibabere bakuru ebirengerero byabo namonoko mochia abachumba baiga asogo itaberana no wetu wa finance bill askiri baterebuna finance bill yo isegwitiwa nigo abakenya banke barachigo chandika anene kubwatkana no komenta kwa magori y'ebintu anene nigo baberwa ku mocho chumbo nyari bari chache Zahiri Janda asekeria baterebuna tibali gochya ko murigereria guseko mwayekura ekero toraswaso bochorwe mwaka wa 2025 Omuswada wa finance bill oyaba chumba baito baenti anene mono mochumbo korukunga Zahiri Janda tikeriye ndokia Bonjo sombo nyari bari osesi monto onde bwensi oromo gusi esegenjo egenteke gangeri kiapi ege ko miso mwana inchuinse no mwana inchuinse na roba tutati bago jakera gokonya akara ikira ngana bajakira goito mwana inchuinse genteke ngege chukabakia na onde bwensi yakera na kayes eyo I think ego chukamokonya gochinka 2027 esengenjo atairenga yes na njira kogendanga nigo twesokiriri tukoria rero asukorera mikao cyasa serikali anene wetera asaba bunge aba baitonga nabo bachore tubagoto wakilisha se bunge bachire babera basaliti asoko urukibese baruro baoni yo mwananchi kawaida goto abachore ta asoko egero mwananchi lakini bachire gali bunge baikaranse banyo chichaye balire bangere konyanya so mwananchi bangere tupanishere ebinto byahora kana ukikobe bikongo mono asama tukagocha gochakira bona kabona ba kayesi asobonge twarore bona tojikomia igotoko gikeria ababunga abaiga bachete baka support omuswado yo indumu na boda ndu angaine tusana tukateunga boda mama mboga mutu wa mkokoteni nga ndochiko batogo konyeka asama ngana yiga serikali ya Kenya eregetisa hai yaro tuigete tokanyore gotofinya amafte to finyete amafta ligoro ebate to twake tax baka asomonto kwandia pikipiki asomonto kwandia gari taxi ibate to mendere chigoro boda baraga spizi biashara mbio etonyare kete obe nono kubuguri monte customer njira to kwebereribo njibona ari kwebereria serikali ya Kenya kwanza sai eregeti yale wanjo robio muswado yo finance bill eri tonyore to kurigeria ganto gaitaga kego twasoera nyomba Omukonyi bw'omurayi bw'ensi Rigathi Gachagua nigage asokire na kubamochia egati abali bagokwana bobeko bwatikana nemirobero ya serikali okwenekya buna abakenya babeire bagocha amo ogokwana chinga kyecho Gachagua nigatere buna ekirenge kinene ya serikali insi oburayi bw'omurayi bw'ensi Dr. William Samoei Ruto amonere nokwenekya buna abakenya babeire bakobwatana asekirenga yokoreta amagendero emergency ya Kenya asimono abereka gokwanira obwamate bwa orogonko rwa Mount Kenya notano kwene nigago kwene kiabuna abamenyi bonsi gose chinsemo cyonse kurasoro gongorwa Mount Kenya cyabere chigo chamo na gutwara eriyo gerimo. I have had a few fellows saying that my call for unity is leading this region out of government. How on earth? This is our government. This government we put 47% percentage. It's our government. If anybody would want to leave, they would leave. This is our government. Sisi tuko hapo. And
The fact that we are calling for unity is to make sure that this region is respected within this government, and it will be part and parcel of many other governments to come. The journey for uniting this region is complete. The ordinary wananchi, all of them are speaking one language. Ni Oroama. Just few leaders here and there, and we understand. Some are being intimidated, they are being coerced, they are being threatened. Oh, if you call for unity, you shall not have projects. Oh, if you are seen with the deputy president, things can be very bad. But those are normal things in politics. But what is important is not the unity around here. Around here, the leaders. The most important unity ni ile ya raia. Okwana chingakie chiboigonigo omugavana we county ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki nerabirega kwegerera obwamate asaba Kenya agatio obwamate asabaraia neno muraibese Dr. William Samuel Ruto nabo mukonyo ya Rigathi Gachagua asikira tere unabaraia babere mbwente kuriyenchera yokoreta okwiwana igati yabo na kubekensemo chitofauti asenchira ya moyo koreta magendero ase abananchi. Muthomi ni gabirega koenekia buna abarabwe kurwa sensemo ya Tharaka Nithi nigo tekegima guterena ne serikali ya Kenya Kwanza asoko ine kiabuna ba Kenya babiri ba okonyeka asensemo ya magendero. Ila wakati mwingine wakati tukulikuwa na vurugo wengine wetu tuliingia kwa msitu tukipania serikali. Sasa serikali tumepata. Itakuwaje tena turudi kwa msitu tuache watu wakula ile serikali tulitafuta? Mtakubali watu wetu? Turudi kwa msitu tuache watu wakula serikali tulitafuta? Kwa hivyo kama mtu akona shida yake binafsi kiserikali, atatue yeye mwenyewe. Israeli nikikupatia shida, wacha kuleta watu wa mwembe na watu wa mudhambi pale kwa ati kupigania wewe. Wewe pigana na mimi tumalize kazi yetu. Kule juu kama mtu akona shida na ile kiti alipewa, ajitetee mwenyewe, awacha kutuletea. Hii barabara iko hapa kutoka Keria, mimi nataka kuona ikikanyanga pale inaitwa Kadhwana. Tukiingia msitu haitafika. Ile barabara iko pale kutoka Wero inaingia Chogoria inatokea juu pande ile haijaisha, hata majani yetu ya chai haifiki ile siku kumenyesha. Sasa nikiingia kwa msitu hiyo barabara itaisha kwa sababu nitakuwa kwa vita. Kweli ama urongo? Barabara ya kutoka Chuka kwenda Kareni bado haijaisha, nikiingia kwa msitu hiyo barabara itaisha. Ya kutoka pale inaitwa Kadhwana Chakaria kwenda Marimanti bado iko nusu. Haina bridges. Niingie kwa msitu nikipigania ati mtu wetu ameguswa barabara haitaisha. So I do not want us to give the government an excuse. Sisi tukae kando, tufanye kazi yetu, tukiguzwa pande ya maendeleo na hii nyingine mnataja huko kidogo kidogo sasa ukaja hiyo mko na haki. Lakini hii nyingine ya mtu binafsi kwamba kuna shida na mtu amesikizana na yeye. Nekirabono abakenya bagendere tukubatu kebirengere byabo kubatkana ne finance bill nigo igatia bachumbe nene babete ba waka ekura yogo itaberana owetu wa finance bill babere ba wesokia na kwegerera asikire baterebna okwetu wa finance bill nigo kora konya sokoreta magendero emergency ya Kenya na mono ase okwena na mabaga yemeremo gochiase abasaye. Toto anaweza kuwa na miba kwa mguu. This is what I call responsibility. Mtoto anaweza kuwa miba kwa mguu. Lakini ukitaka kutoa hiyo miba atakataa. Atalia sana. In fact hata anataka kuchapa baba yake. Kwa sababu hiyo miba iko kwa mguu. Hata akiwa na something nini kama sila anaweza chapa baba. But unaweza acha mtoto wako awe na hiyo nini makosa? No. Utashika mtoto hata kama analia. Unashika mtoto unatoa hiyo nini miba. Analia anatoa miba kabisa, alafu unaweka dawa. Analia akienda. That is Gen C for me or Generation C. They can cry. But we will lazima tutoe hiyo mwiba. Ndio hiyo watoto wakule. Kwani watakula nini? Or Generation C. They can cry. But we will lazima tutoe hiyo mwiba. Ndio hiyo watoto wakule. Kwani watakula nini? So nyinyi muendelee watoto wetu, sisi hatuchape nyinyi na polisi msichape hawa sana. Tunatoa mwiba kidogo kidogo tu alafu tutakula kesho. Finance bill ni ile ambayo inawezesha mahitaji haya yote ambayo mko nayo wananyandarua yaweze kupata hela ya kukimu miradi hiyo ambayo mnaitisha wajumbe wenyu.
Mimi nilifanya hatia kuenda kusema yes kwa watu wetu wa Dagoretti wapate maendeleo. Wabunge wetu wale wa Kenya Kwanza ambao walipiga mswada huo, mtu asiwatishe. You stood with the future of this country, where you ensure that our young people are not going to battle debt the way we are battling now. You are setting a firm foundation for our country, a country that is in charge of its own destiny and not a country that is full of debt the way we are witnessing. Aya manaenda mango mwancho muri tomera nande chikuraga chinsa ikumi ero ngumanya senchera ereyo wengi gendra kwati miroberionsi ya Ndizi TV wetra sensemo ya Facebook otonyaro wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na wegasi website ito na wakotonyaro wetra www.ndizitv.net ero togendre gusanga asobwamo ero triane Evelyn Osero Abigail Nyanchamana ero neki achibichaniro gicha wikera senchera bene gokoganeria oburigere riboro byase mirobire kwati na baygo mubaso oromoterero.